Robondami kamping aguitea ma empo ende sangges mingasangataya pamle. Rantang babang aku bentang kaku onel akodaku onel soho. Sangger ngasang beki. Ataraes aku onel soho maile jombeo lambung baru litet ngasanga beho. Itu teramangan revang lek. Rantang kue babang aku bentang kakul meu rantang kule manga ngasang apa ngasang lesu. Ma bailu kamping iseta pamle etar ngaso warcucu ine vaisi ataron. Toer vang kanang lek kepok hoa bailu dah. Amplopnya. Jadi ya cakul ya cara ngacak kualiti apa ngasang mungkin guat luta apa curu Mekah ya one paang misalnya mangat tuang atau ya mai lambu lejong lah atas lima kintal lah cebioriti ho misalnya tuang sama pemerintah ko tuang pastor misalnya so kita kira goeta apa goeta curu dah goet curu kemudian on mai itu kayak mungkin ngacak to boleh urutan on mai curu mana mai curu gaco apakah langsung podongkron yang baru sih, kemudian cara yang baru ga apa risko, kemudian olo teveluko, olo kapu ya mungkin itu apa cor revang de tuang situ misalnya kita vale, mungkin tombol apa pisik. Tombol tentang curu, curu ceika, curu tuang, kok curu apa, tetap yo boleh tega tuak. Apa tuak? Mau tak botol yang sohoku. Tuak Manggarai. Tuak Manggarai gitu ya. Itu gunaan ga harus mangaya pak robo ya itu asli dano. Dari niaiwan tempat curuna tuang itu kota voe nitu dia mangaya bedar pelite beda eme curu bupati kota pastor itu dia bisiloce dia nganceng tiba keseh ya gitu tuh jelas gitu beda sih ame apa dia eme adat tiba ya voe yo bokrut maya sikat kina bakal kaba ya harus loce ya visi kita loce ya becupu gitu kalau becupu one ya salah one pang iyo ya boleh tenia iban tempat curun itu ya visin loce badia ya suantangi can cuma davoe can dite bekunenga titione mai itu lite mungkin lari cari itu kayak apa ngasang lo curu apa deh curu misalnya Mekah tuang curu hasil coba atau menurut item goet atau apa laseng pas agunan ikut pakai misalnya Mekah ma pemerintah ma bupati ko ma camat ko tuang gitu ya keren tuh aga aion boga kurut tombo curu emecaya tuang revang lite kampinga mori kota mai cayo kota ma bupati contoh ini orang ma bupati ayo nela soho tite lejong lite ngasambi odami lambu lite ngasang apa ngasambar itu teramangan revang lami kamping aguite onelso aram lolong vai roho tite inung vai bajang tite one salang itu salan can salan tesua aram dohod ngasang beki atabenggat one lako dite
laning lalage kak sanga beo atau lagi dite. Arama nga ketas ngasangke ngagutul. Oni melako dite laning lejong beo lambung baru ce ngasanga beo dan. Yo. Itu itaramangan lep. Oni tua ko lami kurut kosor ngasang sanggada kodo cakar sanggir ngasarangkat. Itu itaramangan rewang lami kamping agite. Cala mga tado nga gudungkat no nelako dite o nelasohobo. Kurtle jombeo lambung baru dan. Mori. Porong jojong onego goling onetonis. Tagirami kal. Nehunia dukumai dite nanggitu koe kole tondu kole porong boleh kirloke dite baca kinta. Itu itaramangan rewang lami onetuako. Emak bupati, kotuak dami, kurucuru ite ngasang emalaya. Toer bengkanang lami, kepok, kotuak. Coba. Yo, kota emak bupati. Ya. Contoh ini orang emak bupati. Yo, emak bupati. Ayo nela soho tite, lejong lite ngasang biodami, lambu lite ngasang apa, ngasang bar. Itu itaramangan rewang lami kamping aguite onelso. Aram lolong vai roho tite inung vai bajang tite onea one salan. Itu salan can, salan tesua. Aram dood ngasang beki atabenggat. One lako dite laning lalage kak ngasanga beo atau lagi dite. Arama nga ketas ngasangke ngagutul. Oni melako dite laning lejong beo lambung baru ce ngasanga beo dan. Itu itaramangan lep. Oni tuako lami kurut kosor ngasang sanggada kodo cakar sanggir ngasarangkat. Itu itaramangan rewang lami kamping agite. Cala mga tado nga gudungkat no nelako dite o nelasohobo. Kurtle jombeo lambung baru dan. Mori. Porong jojong onego goling onetonis. Tagirami kal. Nehunia dukumai dite nanggitu koe kole tondu kole porong boleh kirloke dite baca kinta. Itu itaramangan rewang lami onetuako. Emak bupati, kotuak dami, kurucuru ite ngasang emalaya. Toer bengkanang lami, kepok, kotuak. Coba yang kepukul ya mori itu ya. Iya. Coba kira-kira contoh atau apa? Iya. Soalnya apa istilah rimbangku apa nggak? Ya, balen liga meata ya, palitega. Yo, one may rewang dite. Aihion boga lejong laku beo dite lambu laku baru dite teh mga salan one maya curu dite one leso sangger kodo agu rangkat ai puli taun selite boga one vais lauda one leso sale tagirami kal ngasanga emak bupati sanggen ngasang bekiraku Antara mereka. onel soho atala sama agua yo bota dite poronga boleh kinlo ke kami baca kintar ma to masalah piang na rawang dite ai temu ingat akuruta palong salang lako kami kurut weang salang apa salang giara oh laku tibana dua kali tepok dite itu ya ini ya. Ame aduh itu kayak tema perlu aku apa nih aku lapeng tema perlu lelo ne maya apan situ memang ya iyo memang ya apan liga hiobo ota capata ya apan liga ya ngancing kole lapeng kole rebeng itu
Tuak boho sinamai ke berarti tuak dikin da iyo waktu itu kita kin kuliah apa? tuak aya tuak curu holite emenggo mangaya apa itu ngasang istilah disea emas ora nongga neka kayak mau ngapa nih cevan Coba Iya, ngasang. Coba. Oh itu Nah, dia itu pak amplop kota paditio ngasang ke coba itu istilah coba istilah istilah Korea. takdun pa roboho itu kadang gitu Coba. itu yang ngasang Terus gitu. tuak curu holite emenggo mangaya apa itu ngasang istilah disea emas ora nongga neka kayak mau ngapa nih cevan Coba Iya, ngasang. coba. Oh itu Nah, dia itu pak amplop kota paditio ngasang ke coba itu istilah coba istilah Korea. takdun pa roboho itu kadang gitu Coba. itu yang ngasang Terus gitu. istilah, ya, Apa ngasang londang gitu. antar ngerone apa Cia bobolon laku itu. ite Oh bolo itu tuang itu. tuh ite ngaraya Oh apa bolo karong liti. Oh. karong Londang. aya Atau kuplites bisa pa nurapa atau bisa bawa ke siu. lelo namanya Lasing. pan Ame curu tuang bisa mau pati. ame curu bupati pulai ma kole pataronan tong plite Oh iya. Atau tuh ngomong rais tombo di teo buka. Atau bisa katanya telu telu paling kurang. iya Raca aya pa cupu aku cupu pete dengan cetata doa telun kal Dua tombo hio di teo buka, dua curu hio di teo buka. Cau lalu di teo. Kau cau la tahu cumai. sauler Oh la lite cau Iya. gitu. sauler Mana minggu kalau aku ame curu itu kan ngancing aku apa kalau aku lebih. itu emang Oh, aya atau pas itu emang aya pan Tuak kita ya. Tuak Tuak kita curu. kan, Tuak tuak curu. Ai ngasang itu tega tuak curu Tuak curu. iya Laku oner. laku ota Karong salang Saya, gitu. iya. Apa istilahnya palong. palong iya itu lites tonga kurut hesing da Oh, cengkang aku apa ya rantang kena ya Itu bugunan bolo bawa asik kayak Bolo, sota apa iya. sota curu aku Iya, apa. sota Nah, curu. gitu masuk. nah, itu. Kita does kosega Iya. aku apa dia cakar da cakas darah apa darat. conda sekolah. Oh. Terus onen gitu. harus cai bon sampai Onen baru bonem sih, onen baru baru bon. baru gendang sih gitu. Kau baru acara itu. iya Mau terkua, atau hit bone itu bukan hit kita kapu tuh, atau dion hiak. kata dion Kau ngancik kalau ya kerang hota apa bu? Toy. Oh, Dengan harus kategori ya. harus mga atan kule bon Wah, tanah. Berarti sebelum itu Jadi, kan ada tugas. hiat baya tua kapau bolte hiat mau curu bolte ga tue lonto kole one apa ya lonto cubu mahi ya Oh, gitu. ai manga muing buat polisi ya buatan one. Iyo, Cak polisi ya. mau one atau aku. Iyo. Saya one gitu. Lontos. saya onel tega sila ya Iya. tempat lontor tega tetapa tuakin kole Ris, tuaka ris tua. ris Oh. iya Oh, berarti urutan bukan saya one baru bone. Ris Iyo. tua. Tuh ris Apa? kok itu. toy Oh. tetapa Cok kira-kira contoh, itu kalau ya KW tegida sangat sekali. Cok kita contoh Aris, aku vale da tuang itu kalau itu cok. cai bone sama bupati yo boleh tega ris boleh tega Tapi Risil tua. ris tua agua manuka itu get Oh man, campaign. oh manuk, oh. Yo maya bupati ai ho tite lejong beo lambung baru lontong neng lite ngasang lutur dami ngasanga mendemat ora mah hitun rogon dami ngasang ataya lontong bongkok lamin ngasang nia Emak bupati ho tuak dan kurut kapul ngasang bau lite nakal ngasang raja ayo nel soho tite yo boga lejong lite beodami lambu lite baru lonto lite ngasang apa ngasang loce itu teremangan rawang lami ngasang onea lesoho kamping agu ite ngasang emak bupati toy mga cebanan romonda kurt kapul lami ngasang bau lite nakal lami ngasang raja lite
Toe rawang kanang la. Ho tuak, ho manuk, kapu wau, nakaraja. Gitu cara. Ho tuak, ho Iya, kap. ho manuk kapu. Ngance kole ngor tega mea ke manga ya nageng butuak yo manuk kapu. Oh, ngancing manuk kan. Oh, Iya. ngancing manuk. Kami tuh manuk. Iya. Tapi ya lebih jadi aku yang menggomea Iya. ho kap, ho tuak, ho Tuak. kapu wau nakaraja. Iya. Sinan, berarti mah aku petugas atau Manga kole ataya tetin ba sina so kira-kira rumor itu. valen legalitega. Toe di vale de ya manuk kapu diteo. Toro no vale. Toe. Marvang apa? Yo, rawang di. Yo, ma ataya caun landu lonton ngasambongko cea Beo apa? bewa iteho. Emak, boh kapu dite, ris dite, kamping aku ngasang anak dite, ayon boga lanila, cai kaku ngasang anak dite, mau nggak emak ya Pak Bupati. Yo. Emak, rawang di kakuta. Rantang kue baba ngagu bentang kaku lisea empo, lisema, kulisende sot pamble. Nah itu ya rawang di. Orang tersinggi tuh lihat. Iya. So dia Iya. me apa me Yo itu len ligaga. Yo robondami kamping aguitea emma empo ende sangges mingasangata ya pamle. Rantang babang aku bentang kaku onel aku onel soho. Yo. Sangger ngasang beki. Ataraes aku onel soho maile jombeo lambung baru ditet ngasanga beho. Itu termangan revang lek. Rantang kue babang aku bentang ke kulmeu rantang kule manga ngasang apa? Ngasang lesu. Emak. Bailu ga. Kamping iseta pamle. Etar ngaso warcucu. Ine waisi ataron. Toe revang kanang lek. Kepok hoa bailu dah. amplopnya. Iya. Sehingga valen kole itu dia kalau vale kole pilih kata one mah. Oh gitu tuh langsung oleh balik Oh, kapu dia. Oh. Tuh. Berarti holes kulit dia. Iya. Basina ya. ya teyone hiata tu aya bokoko boleh tega. Lekrang itu apa kalau buat apa? Iyo. Kita riso. Hiata riso Oh, itu tebana. Tuh. Oh, iya. So lihat. boleh tiban liga ya. Baila seng bailu hol tega. Pak uli kal tega. Iya. Dengel meuma meunde. Yo. Sangges meungata pamle itara tengah soban ngasang tetu. Air wangkat kali anak bara buat tukar meungo ngasang maya pa. Ma bupati one maile jombeo lambung baru liga cea ngasang bewa pa. Porong meu neka ngasang babang aku bentang. Porong meu kali one maile jombeo lambung baru ngasang ma bupati ko sanggen ngasang beki. Porong teng le meu ngasang beang gerak tel meu ngasang mancing garing. Ngong kru bagu lah ko isi sebo kles. Toe de rovang kanang lise bo hoa bailu dise. Bertombo kamping agumi. Nika babang gua. Neka babang aku bentang. So sing itu kan apa? Ko na ne Ay, aril. naon ya barang apa itu naon para. Mas udah tihur celaya na pulih itu kan na ne para. Bisa. Iya, Ambil di CDT ga so. pakai mangkok. Oh, mana mangkok kat ya, naon ya mangkok. Terus orang ke ini. Pulih itu arvang itu kan. Itu ga Mako kalau dia. Itu di Valen tuh lihat apa? Itu Oh di itu Valen. surutan. yo ma sanggen ngasang beki wan koe tentua one beho. Ayah bopa angka ku bau curulah lite ngasang ngema ngasang tua. Ho kolea cai ce gaku lontok laku ngasang loce kapu kole neng kakulite. One mai kapu dite salnya manuk yobo. Iya. Ai hitu muing. Rawang di tengah sangema kapu ami ngasangana. Rawang dami kole kamping agu tem.
porongone ya lejong damio sangge di tengah sangeman gitu kole ami porongan ayah gitu kita satu kan kurut camat-camat ngasang bantang kurut camat-camat kulit tengah sentom porong cat kali tombor cat kali bantang apa tadian tombor di te kamping ami ngasanga emak oh kami tama kurti bar ngasanga rawang di te ona mai rawang di te ma ona mai ngasang manukap te mangaya salam peang ngajin kelima ga poronga uwagula kami uwagula kulit tite kolamia laku tibana wakot lagu tibana luar biasa. Agua apaan kulit itu? Lapeng kulit. Lapeng. Lapeng. Pan gitu gitu. Lapeng. Lapeng. Apa istilah lapeng itu? Bahasa itu cevan kulit. Basen gitu. Basen itu, basen. Oh, gitu ya. Luar biasa, rapi tuh. Coba, ada menarik tadi ya, kita apa ya, ini curu hiu berarti. Itu didengar lagu. Apa? Kosos kodo. Iya. Aku pandai apa? Rangkat. Cakas rangkat, kosos kodo. Kosos. Orangnya lakodite. Kosos kodo, cakas rangkat. Terus gue situ. Kalau kita gue situ bahwa apa ngasih dasar kayak soal itu apa nih. Luar biasa. Terima kasih banyak ya. Kayak ayah reding tahu apa itu pecing di te aku tombo apa tamu politik luta gue tetanau gue patun pas sehingga sangat ada sekali kan ngancing gue apa ngasih pakai median sesuai sama tugas lain kita jadi apa ngasih juru bicara aku apa nih istilah atau kita ngoreveng itu apa istilah apa soalnya apa tongka kok kalau juru bicara jubir apa langsung keren jubir itu dah nong liseta juru bicara malah coba juru bicara betul ya apa ya memang keren namanya ya itu tongka beda tongka ya beda kau atau mucurup kan gitu kan mucurup tukang teto luar biasa gitu